Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar. Hozir biz Chapaloq O'ma bozorida turamiz. Hozir sizlarga 0607 Niva Volga mashinalarini ko'rsatib o'tamiz. Qo'llab, like bosib, kanalimizga qo'shilishingizni so'rab o'tamiz. Жигирма 1.06 Жылы 90 родной краска. Машинаның состояниясы ортадан жоғарырақ. Көп жерде машинаның краскасы родной екен. Ақшасын 130 мың деп отатқан шулмен алдым. Жигирма 1.07 жылы 2011 260 мың сотат. Тақсыр қаншаға бербедіңіз? 220-ға бербедім. 220-ға берілді. Kanalımıza qo'shilib qo'ysa. Sotib kelsin. Жигирма 1.07 Ақшасын қанша сұратасыңдар? 150 кам бар. Жылы 98 150 мың кам бар екен. Машина қаяққа? Машина Қарағұлдыда жүрді. Қарағұлдыда жүрді. Жигирма 1.07 мокрый асфальт. Жылы 2010 1.6 объем. Қаншаға бербейді? Ушул номерлерге байлансаңыздар болады. 250 мың сұрап екен ал. Тақсыр қаншаға бермедіңіз? Geldik. Ушунун алтыны 170ге берилбептир. Боло турган жери канча экен? 190 экен? 200 мың. Тақсыр қаншаға бербедіңіз? Жылы 2004 1.6 объем. Daha 1.07 Жылы 2010 1.6 объем. Görünüşü жақсы. Тақсыр қанша сұрап отырсыздар? 250 мың кем бар. Қаншаға бербедіңіз? Білдік. Қып-қызыл түсті 06 Жылы 95 кен 210 мың сұрап атқан машинаға. 1.6 объем. Ассаламу алейкум, жақсылар ма? Видео тартылған, а? Бардығы родной ба? Родной, Машина бірақ идеалный екен. Онда bir дағы российский номерде 04 тұрады. 04 сұрағандар бар лағыраңыздарда. Жылы 2006
220 bin. Çirik birik teri жоқ екен, таза. Ассалаумағалейкум тақсыр, қаншаға беріп едіңіз? 180 ге. Россиядан учеттен шығарып алыпсыз да? Çıkar emas. Шығарып бересіз бе? Ya olmaz. Üzeyim ama. Mayli, bozarыңызға берсін. Bu bebeği koy. Қаншаға беріп едіңіз? 180-ге беріліп отыр, багаждағым бар үстінде. Мына мөл алтыны қарасаңыздар. Жылы 2004, 1.6 объем, номерлерге байланышасыздар. Акчасын 200 миң деп сурап атат. 180 миңге берилбек дейт. Пробеги 79 миң, 871. Жигирма 107. Канча сурап атасыз тақсыр? 200 миң сурап атат екен. Mına diskam ne de kod? IMG deydi gaz. Ataklıdan cadde olsan sözlerle ne? Oldu. Черный свет. $200 миң. Жигирма 106. Hazır o 350 kuruş başka Balon alası alır. Qanchasini olmaz taqsir? 190 bin TL var. 190 ming. Motor 6. 6, 5 tane karabka. 5 коробка. Жылы 94 ekan ha? Eski modelde. Жылы 94 1.6 объем 7-8 litr. Мына Волгалар турат мына жерде. Taqsir qancha oltadi bu seranlar? 280 ming. 280 ming so'rab ekan. Bular injektor bo'ladi, ha? Ha, полный электропакет. Elektropaket. Oho. Gaz yo'q bu? Yo'q, gaz yo'q. Gaz yo'q. Rasot qancha oltadi? 9-10. Жаққан болса шуға çalsаңыздар алып сөйлесесіздер. 220 мыңға российский номерде қара түстегі нөл жетіп тұратын ал жерде. Жылы 2010 1.6 объем. Tağım bir 04 kedi hazır. Transit номерде жылы 2000. Бұл қачан келді тақсыр? Bir ay oldu gelgende. Kraska ошол жакта болдубу? Moskvadan geldi. Moskvadan geldi.
Marjana yok. Niva 4 yaşıklı Niva oturатын olsaydı. Nomer, transit nomerde Rusya'dan geldi bullağa. Yılı 2015. Budjet объем. Taksir qancha so'rab o'tasiz? 550. 550. 96 ming pробег. Родной. Родной. Chiriklari yo'q emasmi? Yo'q. To'rt do'ngalogi jonli. 21.06 250 ming so'rab o'tgan. Yılı 2004. Injektör motor. Motor qachon bosilgan taqsir? Bu заводской injektör. 2000 turadi o'naja. 2004'te zavodskoy bor ekan. Godovskasi bardi, yili sveti bardi deb. Qaysi kanal bu? Bekcan kanalı. Nöl 11 bi, 01 bi. 01. Nöl 11'di motoru. ...65 senasında 65 bin oldu. Yılı 77 bin. 1.3 abiyom yazıp koyuptur. Bundan 16'nın senası 280 bin oldu. Yılı 99. 280 yapan bu borçunu yazıp koyacağım ben. 220 bol oturgan 220 o. Nelerini jasash kerak o'shani ayting. Hicam işi yok maşina. Sonsaman borada sonsa ovqat suv ashtarlarga qarana tijorat qilmoqda. Qancha so'rab o'tasizlar? 420. 420. Nima bu? Oh. Gametler, normal kan. Qanchaga bermadingiz taqsir? Yo'q, yarqi bo'ldi. Şu ko'rsatib chiqdi. 07'nin eng oldingi senasi 450 ming, 06'nın bağları eng oldi 280 ming, 300 ming. Niva Dagalardaki 500 mingga chayin bo'ldi ekan. Qo'llab, like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Sizlardan o'shol bir yordam. Kanalımıza qo'shilib qo'yingizlar.